اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Allah subhanahu wa ta'ala barımızga özünü makavatın versin. Kudaydı makavatın versin. Kudayga kolgan suyunu versin. Peygamber kolgan suyunu versin. Kudayım жақшыларға şerik kılsın. Jamanlardan alыс kılsın. Ötüp ketken atalarımız, apalarımız, çoğ ata çoğ enelerimiz bizden dua talap kılgandar, dua ümit kılgandar, bizge akısı varlardan bardığın Kuday talam beyişten orun versin. Oşuların getirgen kemçiliklerini Kudayım geçirgen bolsun. Kudayım gele turgan urpaklarımыздың bardığına iman versin. Bizim tuğandarımız, tanışlarımız, baldarımız, kızlarımız, atenelerimiz, bir tuğandarımız, juwaylarımız, törkündörümüz, kayınjurtlar, göğeval bardığına Kudayım жақшылық versin. Kudayım жақшыларға şerik kılsın. Jamanlardan alыс kılsın. Ovas oma tayvas sağlay versin. Kudayım bizдің көкірекөден жүрегімізде бардық адамзатқа жақшылық қалаған насип kılsın. Bizдің ішімізде өч алуу, кек сактоо, жаман көрүү, көрө албастыгын илдеттерин баарына Кудай таалам ыйман менен кетирип салсын. Эгерде биз ушуга чейин бирөө өчөшүп жүргөн болсок, жаман көрүп жүрсөк, ушул жерден ошону кетирип жиберелик. Биздин жүрөгүбүздү жаман адамдардын аттарына, элестерине мусур кылбастан ал жерге жақшылық каалаганды киргизгенди Кудай таалам насип кылган болсун. Кудай таалам кандай үмүт тилегибиз болуп ушул жерге кадам коюп келип атабыз. Кээ бирлерибиз бир туугандарыбыз, ата-энелерибиз, балдарыбыз жиберип атат, үмүт кылып, шерик кылып келип атабыз. Kudayım tileklerimizin bardığını kabul kılsın. Kudayım özünün başkaga muhtaç kılmasın. Özünün başkadan suratmasın. Kuday talan bizim yüreğimizde hiç kaçan jaman nerse kalmasın. Elimizge tınççılık versin. Amançılık, tokçuluk versin. Uğurluktan, soykuluktan, zinakorluktan, arakeşten Kuday talam saklasın. Ösüp öngön bolup, elge jerge büt barga din tartkandı Kuday talam nasip kılsın. Kuday talam gör albastарын gör albağını saktasın. Asmandan жерден келген баледен сактасын. Үй ишине Кудайым жақшылық берсин. Ооруп аткандарга шифайы ажил берсин. Ооруп өткөргөн күндөрүн билип, билбей кылган күнөөлөрүнө кафарат кылган болсун. Дагы кимдин кандай үмүт менен кадам коюп басып келсе, ошол кадамдарга Кудай таалам баарыбызды жеткирген болсун. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar. Sallallahu teala ala rasulina Muhammed وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.